Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe w'inyeshyamba F7 urwanya ubutegetsi bwa Kongo amaganya ibihano uvuga ko birobanura Amerika yafatiye kompanyi z'amahanga z'u Rwanda n'abazikuriye babiri. Washington ishinja iryo tsinda gukorana na Ventura muri magendo y'amahanga mu buryo bunyuranyije n'amategeko yakura muri Sizo bwa Kongo yajyana mu Rwanda. Amafaranga avuyemo Ventura ikagura intwaro no kuriha abarwanyi. Mu itangazo umuvugizi wa Ventura Lawrence Kanyuka yasohoye mu ijoro ryo kuwa gatatu yavuze ati ifatwa ry'ibihano birobanura mu biganiro by'amahoro bigikomeje ritanga ubutumwa budatanga umusaruro kandi nta musanzu na muke bitanga mu kugera ku mahoro arambye. Kanyuka nawe wafata ibihano na Amerika umwaka ushize yinubiye kuba nta bihano byafatiwe ubutegetsi bwa Kongo n'ingabo z'icyo gihugu. Yavuze ko yemeranya na Amerika ku ngingo ijyanye n'uko umutungo wa Kongo ugomba gukorera mbere na mbere inyungu z'abanyekongo, ariko Ventura ivuga ko umutungo kamwe Kongo mwinshi cyane urimo n'abagaciro ukomeje gukungukirwamo n'abantu bake cyane bakomeye bari ku butegetsi i Kinshasa, mu gihe abaturage benshi bakomeje kuba mu bukene n'umutekano muke. Kinshasa ishimangira ko ubusugire bwa Kongo ari ntavogerwa. Muri intambara yongeye kubura mu mpera za 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarariye kongera ikubura. Muri iki cyumweru mu kiganiro yajyanye na televiziyo France 24 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vivienne Nduhungirehe nawe yamaganye ibyo bihano bya Amerika avuga ko birenganya u Rwanda, ati bireba uruhande rumwe kandi ntibitanga umusaruro. Leta ya Kongo yishimiye ibyo bihano ivuga ko Leta zimwe za Amerika zimaze gutera indi ntambwe mu kurwanya ibice bigaburira intambara n'urusizo bw'igihugu. Umuvugizi wa Leta ya Kongo Patrick Muya yatangaje ku rubuga rwa X ko ibyo bihano byibutsa u Rwanda ko byihutirwa gukura ibiganza byarwo kuri Kongo Kinshasa. Ventura ivuga ko Kinshasa ikomeje kwishuka ko igisubizo cya gisirikare gishobora kurangiza intambara, ikavuga ko igisubizo kitari mu koza igitutu cya politiki ahubwo kiri mu nzira ya politiki idaheza kandi yo kuvugisha ukuri isuzuma impamvu zizi ikibazo. Kongo, Amerika n'inzobere za Loni bashinjwa no gufasha Ventura mu kuba imyitozo abasirikare, amategeko no kugenzura imikorere yawo. U Rwanda ruhakana ibyo birego rukavuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kubera inkeke ku mutekano warwo, ruvuga ko ziterwa n'utwe FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kuwa kane ushize Amerika yafata ibihano kompanyi z'u Rwanda z'amabuye y'agaciro zirimo na kompanyi Gasaba Gold ikorera i Kigali itunganya zahabu. Washington yavuze ko kuva Ventura ifashe imijyi ya Goma na Bukavu mu ntangiriro z'umwaka ushize iyo kompanyi yahindutse umufatanyabikorwa w'ingenzi w'abategetsi bo muri Leta y'u Rwanda na Ventura ubwo baba bacukura zahabu mu burasirazuba bwa Kongo. Amerika ivuga ko Ventura ikoresha uwo mutungo mu kugura intwaro n'ibikoresho, kuriha abarwanyi no gukorera amabi abanyekongo ba sivile. Mu gihe cyashize Ventura yakanye ibirego nk'ibyo by'ubugizi bwa nabi. Ubwo kandi raporo nshya y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'Abibumbye ku burasirazuba bwa Kongo igaragaza ko umutwe wa Ventura gifite umugambi wo gushyira ubutegetsi bwigenga mu buco ugenzura bwiswe Republique Fédérale du Congo. Iyi raporo yashyikirijwe akanama k'umutekano ka Loni ivuga ko Ventura ikomeje gukurikirana intego za politike, iza gisirikare n'iz'ubukungu zirimo kwagura ubuco igenzura, kubaka inzego z'ubuyobozi zikora zigenzurwa na Leta ya Kinshasa no gushaka kwemerwa umufatanyabikorwa wa politike binyuze mu mishyikirano. Impuguke za Loni zivuga ko intego ya mbere y'uyu mutwe ari ugukura ubutegetsi bwa Tshisekedi, icyakora raporo yazo ivuga ko nk'andi mahitamo Ventura iteganya gushinga ubutegetsi bwigenga muri Sizo bwa Kongo. Abayobozi ba Ventura bakomeje gusaba ikirgo rya Republique Fédérale kandi baretse igitekerezo bari bageze gutanga cyo kwinjiza abarwanyi babo muri FARDC, ahubwo basaba ko Ventura ariyo yakubaka ikanabura ingabo z'iyo Leta nshya. Impuguke za Loni zivuga ko uyu mutwe wanakomeje gukoresha impamvu yo kurinda abatutsi, abanyamurenge n'abahema ibyo wita ibikorwa byo kubakorera jenoside mu gusobanura impamvu y'ibikorwa bya gisirikare n'ibyo usaba mu biganiro bya politike. Raporo kandi yavuze ko nubwo akanama k'umutekano ka Loni kafashe umwanzuro 2023 umwaka ushize usaba u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Kongo Kinshasa no guhagarika inkunga urushinjwa rwa Ventura, uyu mutwe wakomeje kwagura ibice ugenzura nk'uko iyi raporo ibigaragaza ku biganiro bya Doha byatangira mu rw'umwaka ushize. Ubuso bugenzurwa Ventura bwiyongereho hejuru ya 75%. Impuguke za Loni zivuga ko Ventura yakomeje gushyira imbere ibikorwa byo kwigarura utundi duce turimo two muri Walikare, Kisangani, Karemi na Beni. Nubwo ibiganiro bya Washington na Doha byari bigamije gushaka umuti wa politike ku ntambara imaze imyaka myinshi muri Kongo Kinshasa, nawo umutwe wa MRDP twirwaneho bicaye muri Colonel Rugabo Fidel watangaje ko bafashe ibikoresho byinshi bya gisirikare by'ingabo zirwana ku bandi Leta ya Kongo birimo na za drone. Ni nyuma y'uko Ventura kuwa gatatu tariki ya 2 Nyakanga yigarura uduce twa Mikenke na Birarombori twirukanyemo izo ngabo. Rugabo mutumwa yakize ku rubuga rwa X ivuze ko nyuma yo gufata Mikenke na Birarombori ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo n'u Burundi zakomeje ubwo bitero byo kurasa ibintu byatwirwano biri muri Mikenke. Ati nyuma yo gufata Mikenke na Birarombori ubutegetsi bwa Kongo n'ubwa Gitega bukomeje ubushotoranyi bwo kurasa ibintu byacu biri Mikenke. Yakomeje avuga ko MRDP twirwaneho izakomeza kurinda abaturage, anemeza ko muri iyo mirwano yafashe ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo na za drone. Usibye Mikenke kugeza kuwa kane imirwano yari kubera mu gace ka Rwitsankuku nk'uko amakuru aturuka ku rugamba byemeza. Naho abategetsi mu rwego rw'ubuzima muri Kongo Kinshasa bavuze ko ikiza cya Ebola kiri gusa mu ntara 3 muri Sizo bw'igihugu arizo Ituri na Kivu zombi. Na mu gihe amakuru yari yatangajwe mbere yumvikanije ko hari abandi babonetse mu
ntara ya Otiwere ndetse no mu ntara ya Chopo. Imibare mike yatangajwe na leta ku itariki ya 30 igaragaza ko umubare wemejwe ko banduye bazamutse ukagera ku 600. Abo bakaba ari nyongera abantu 73 mu masaha 24 yaramaze gushira. Abapfuye bariyongera bagira ku bantu 38 mu gihe abantu 192 bakize. Kugeza abantu 69 baracyari mu kato cyangwa se barimo kuvurwa mu gihe ikigero cyo kwica cy'Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo kikiri ku kigero cya 31.2%. Ikigero cyo gutahura bahuye n'abantu cyarazamutse kigera kuri 42.5% nubwo kiri munsi y'intego ya 95%. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe abayobozi 8 bafitanye isano n'inteko ishinga amategeko ya Uganda n'ikigega cyawe cy'abakozi cyo kuzigama no kugurizanya batawe muri yombi n'urwego rw'umugenzi mukuru w'imari ya leta mu rwego rw'iperereza ku byaha bya ruswa n'imicungire mibi y'umutungo wa leta. Simple Post yavuze ko mu batawe muri yombi barimo Chris Obore, umuyobozi ushinzwe utumanaho n'ibikoro byo kumenyekanisha inteko ishinga amategeko, barimo Karen Daniel Adiro ushinzwe abakozi, Ronald Okema, Rajabu Kayase Maruru, Emmanuel Emroni Okwi, Vincent Otebata na Method Simurebe, umuyobozi mukuru wa Sako y'inteko ishinga amategeko. Abayobozi bari babanje guhamagarwa kugira ngo batange ibisobanuro ku iperereza ryakorwaga, ariko nyuma yo kubazwa bahise bafungwa. Biteganyijwe ko bageze imbere y'urukiko rushinzwe ibyaha bya ruswa nubwo ibyaha biregwa buri wese bitari byatangazwa ku mugaragaro. Amakuru ava mu iperereza agaragaza ko rishingiye ku birego byo kunyereza cyangwa se gukoresha n'umutungo wa leta n'uburyo umutungo w'inteko ishinga amategeko wacungwaga. Iri perereza rikurikira iperereza rinini maze igihe rikorerwa bahoze bayobora inteko ishinga amategeko ririmo n'uwahoze perezida w'inteko Anita Monge. Inzego z'umutekano zirutse gusaka amazu ye, zifatira inyandiko n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse zifatira n'imodoka z'agaciro mu rwego rwo gushaka ibimenyetso. Ifatwa ry'abayobozi rigaragaza ko iperereza ritagikomeje gusaka abayobozi ba politiki, ahubwo ryanageze ku bakozi bakuru bashinzwe imiyoborere n'imicungire y'inteko ishinga amategeko. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze mbere ko hagomba gutegerezwa umwanzuro w'iperereza mbere yo gufata umwanzuro ku bakekwaho ibyaha bya ruswa mu nteko ishinga amategeko. Ubwo ariko kandi urukiko rwa Ruzira muri Uganda rwategetse ko Dr. Miriam Matembe wahoze ari minisitiri w'uburere mbonezabupfura ukurikiranyweho icyaha cyo guteza amacakubiri afungurwa by'agateganyo. Umucamanza witwa Sheila Gloria Atem yatangaje ko Dr. Matembe yemeye ibisabwa kugira ngo afungurwe by'agateganyo. Yemeye gusinya amasezerano y'uko azishyura miliyoni 3 z'amashiringi ya Uganda mu gihe yaba atubahirije ibisabwa. Abamwishingiye nabo bemeye amasezerano ko bazubahiriza iby'urukiko rusaba. Urukiko kandi rwamusabye kuzibukira imvugo zishobora gukurura amacakubiri no kujya yitaba urukiko igihe cyose akenewe kugeza urubanza rupfundikiwe. Atimu yavuze ko urukiko rufungura umuntu by'agateganyo rwabanje kureba ku ngingo nyinshi nk'ubukomere bw'icyaha, aho uregwa atuye n'ibindi bijyanye no kureba ibitabangamira rubanda. Ashimangira kandi ko umuntu uregwa wese aba ari umwere kugeza hamijwe n'urukiko icyaha runaka akurikiranweho. Nyuma yo gusuzuma izo ngingo zose urukiko rwategetse ko Dr. Miriam Matembe afungurwa by'agateganyo. Umucamanza yasobanuye ko icyaha Dr. Matembe akurikiranweho gihanishwa igifungo kirenze imyaka 5. Rushingiye kuri ibyo urukiko rwemeje ko atari icyaha gikomeye cyane ku buryo cyatuma uyu mugore agumishwa muri kasho. Ikindi cyashingiwe nuko Dr. Matembe asanganwe imyitwarire myiza. Dr. Matembe yagiye imbere y'urukiko ku tariki 30 Kamena. Ubushinjacyaha bwamushinje ko muri Kamena n'ubundi mu gace ka Nakawa hari amagambo yatangarije kuri DK TV Uganda avuga ko imisoro y'abaturage ikoreshwa mu nyungu z'abayobozi bo mu bwoko bw'abanyankore. Ubushinjacyaha bugaragaza ko amagambo ashobora guteza urwango n'amacakubiri mu baturage. Dr. Matembe atangiye gukurikiranwa n'inkiko nyuma y'iminsi mike. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muzikani Rugaba atangaje ko yafunze uyu mugore. Ibi byakurikiwe n'andi magambo akakaye muhozi yagiye ashyira kuri rwa rwa X agaruka kuri Dr. Miriam Matembe. Mu minsi yabanje kandi hari amakuru avuga ko Dr. Matembe yari yaburiwe irengero yuko inzu ye isatswe n'inzego z'umutekano, bikaza gukurikirwa n'ifoto ry'abari inshuti ze za hafi. Ikibazo cya Jean Muhozi na Dr. Matembe cyatuwe n'amagambo uyu mugore yagiye amuvugaho mu bihe bitandukanye. Mu kiganiro Dr. Matembe yagiranye na The News mu Uganda kijya hanze ku itariki 20 Kamena, yumvikanye nenga uburyo Perezida Museveni n'umuhungu we bategetse igihugu cya Uganda. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe ko Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yashyize umukono ku iteka rya Perezida shyira mu bikorwa itegeko rigeniza mu rurimi amafaranga y'izabukuru wabwo ari mu kiruhuko cy'izabukuru binyuze mu bigega by'ubwiteganyirize. Abari mu kiruhuko cy'izabukuru bazajya babwa buri kwezi amafaranga 30% by'umushahara bahembwaga mbere yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Icyakora intego nuko mu gihe kiri imbere bazagera ku rwego rwo guhabwa amafaranga angana n'umushahara wose bahembwaga mbere yo gusezera mu kazi. Ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakozi mu Burundi ryakiriye neza iki cyemezo. Celestin Savyimana uyoboye iri yabwiye ikinyamakuru BBC ati twakiriye neza iri tegeko kuko abantu benshi bari baritegereje, ariko yavuze ko amafaranga yagenwe akiri munsi y'abasezerewe bari bemerewe. Ati Perezida yerejeje ko buri muntu uri mu kiruhuko cy'izabukuru azajya ahabwa amafaranga y'umushahara yahoraga ahembwa. Savyimana yibaza ko kuba itegeko ryashyizweho ritanga 30% gusa bishobora guterwa n'ibibazo by'ubukungu n'ibura ry'amafaranga igihugu gifite muri kino gihe. Iri teka rya Perezida rishyira mu bikorwa itegeko ryari ryasinywe ku itariki 30 Mata y'umwaka rigena muri rusange uburyo amafaranga azatangwa. Iryo tegeko riteganya ko bizakorwa buhoro buhoro
kugeza igihe basezerewe bazajya bahabwa 100% by'umushahara bahuraga bahembwa. Abarebwa n'iri tegeko n'abahoze bakorera leta harimo abafashe ikiruhuko kubera ubumuga, abasezeye mbere y'igihe giteganywa n'amategeko, abapfakazi n'imfubyi zahoze ari abakozi ba leta, abahoze mu rwego rw'ubutabera, mu ngabo z'u Burundi, muri polisi n'indi miryango ifitanye isano na leta. Gusa Celestin Nsabimana anenga ko ari andi matsinda y'abasezerewe asa n'ayasigaye inyuma kuko atazabwa amafaranga muri iki cyiciro cya mbere. Muri abo matsinda harimo abanyamuryango b'ikigega cy'ubwiteganyirize bw'abakozi cya INSS, ahari n'abahoze bakorera ibigo bya leta bifite ubwigenge cyangwa se ibigo byigenga byegamiye kuri leta n'abahoze bakorera bikorera. Nsabimana yavuze ati abo bose n'abanyamuryango bakomeye ba INSS kandi basanzwe batanga umusanzu munini muri icyo kigega. Avuga ko baje impamvu abantu batashyizwe muri iki cyiciro cya mbere, asubizwa ko bazitabwaho mu cyiciro cya kabiri. Yakomeje avuga ati ntabwo bikwiye gufata abantu bari mu rwego rumwe ngo bamwe bahabwe abandi basigara inyuma. Ababonye ubwa mbere ni byiza, ariko nabo bandi nabo bakwiye kwitabwaho. Mu ijambo yavugiye watangira gutegeka Burundi muri 2020, Perezida Ndayishimiye yari yatangaje ko basezerwe bazajya bahabwa amafaranga y'izabukuru angana n'umushahara bahembwaga mbere yo gusezera. Icyakora icyo kivuzo cyari kimaze igihe kirekire kitegerejwe kubera ibibazo bikomeye by'ubukungu igihugu cy'u Burundi cyahuye nabyo, harimo n'ibara ry'amafaranga y'amahanga. Uwo mugambi niho rigeze ushyirwa mu bikorwa bijyanye n'iyo ntambwe yatewe yo gutanga 60% by'umushahara. Celestin Nsabimana yagaragaje ko icyizere ko 40% isigaye nayo izaboneka vuba kugira ngo basezerewe bahabwe umushahara wuzuye nk'uko byari byarasezeranijwe. Naho muri Tanzania umushoferi wa John Heche umuyobozi wungirije w'ishyaka rikuru rirwanya ubutegetsi Chadema yasanzwe yapfiriye mu cyumba yari acumbitsemo muri hoteli kwa gatatu tariki ya 2 Nyakanga. Nyakwigendera Suez Daniel Maradufu yabonetse mu gitondo nyuma y'aho polisi bamenye urugi rw'icyumba cye, nyuma y'uko bagenzi be bakoranaga bamenyesha ko atitabaga telefone kandi ko atasubizaga iki cyose bakomanze ku rugi rwe. Nyuma y'uko ibikorwa byo gukoresha inama n'imyigaragambyo bya za politiki bagaritswe mu buryo butunguranye, umuyobozi wungirije w'ishyaka Chadema John Heche hamwe n'abandi bayobozi b'iryo shyaka bavuye Itaboro bari bateganyije gukorera ibikorwa byinshi byo guhura n'abaturage berekeza ikigoma kwitabira inama ya komite nkuru yabaye tariki 30 Kamena. Maradufu niwe utwaye imodoka yari itwaye umuyobozi wungirije kandi yarateganyije gukomeza uwo murimo we no ku munsi yasanzweho yapfuye. Abantu bari kumwe na Maradufu bagaragaje ko batewe ubwoba n'urwo rupfu, bavuze ko nta kibazo cy'urwayi yarazweho kandi ko mbere yo kuboneka yapfuye yakoraga inshingano ze nk'uko bisanzwe, nk'uko bitangazwa na raporo ya polisi ya Kigoma. Aho polisi bahawe amakuru na Zabuloni Mwita utuye mu gace ka Sirari akaba n'umunyamabanga wa John Heche, avuga ko bari bagiye ku icumbi ry'abashyitsi rezo nka Ntahamba kugira ngo bakangure Maradufu. Bakomanze ntiyafungurana telefone ye niyitabwa. Iperereza ry'ibanze ryakorewe mu cyumba yari aryamyemo ryagaragaje ko harimo imiti itandukanye ikoreshwa n'abantu iri mu bwoko bw'ibinini bitandukanye. Umurambo nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bikuru by'icyitegererezo bya Maweni biri Kigoma kugira ngo ukorerwe isuzuma rirambuye. Polisi itangaza ko iperereza rigamije kumenya icyateye urwo rupfu rwa Maradufu rikomeje. Ikinyamakuru The Chanzo kivuga ko mu mwaka wa 2019 Maradufu yajyanywe mu bitaro nyuma yo gutemagurwa n'abantu batazwi bari bitwaje imipanga. Icyo gihe John Heche yari umudepite uhagarariye akarere ka Tarime. Nta muntu n'umwe watawe muri yombi cyangwa se ngo akurikiranwe mu rwego rw'amategeko kubirebana n'icyo gitero. Urupfu rwa Maradufu rwaheshize amezi hafi 2. Uwitwa David Jumbe ufashe umuyobozi wa Chadema rokotse ishimutwa. Jumbe yabaje gucika bamushimuse nyuma y'uko abaturage babakurikiranye bikabangamira abagabo bitwaje intwaro bari bamushimuse, bityo abona uko bacika. Polisi yatangaje ko yatangije iperereza ku byerekeye iryo shimutwa. Icyo akora kugeza ubu nta raporo iratangazwa ku bantu ko byerekanye nk'aho polisi igice gikorwa cyo kumushimuta cyabaga. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri iki kinyamakuru bakoze Jimani no barandika banditswe ubutegetsi bwa Perezida William Ruto mu kibazo gikomeye cyo kuvugurura guverinoma ye nyuma y'icyemezo cy'urukiko rukuru rwavuze ko itubarije ihame ry'uburinganire kuko abagabo bihari imyanya myinshi muri leta. Itegeko rya Kenya risaba ko nta gitsina kigomba kurenza 2/3 by'imyanya muri guverinoma. Ibinyamakuru nka Daily Nation byandika ko Perezida Ruto ubasabwa kwirukana abagabo nibura 2, imyanya bigahabwa abagore kandi akabikora bitarenze iminsi 120. Ikinyamakuru cyanditse kibaza abantu rutagomba kwigizayo agaha imyanya y'abagore beneyo ukurikije itegeko ribara n'uburinganire. Urukiko rukuru rwa Kenya rwemeje ko guverinoma ya William Ruto itubariza ihame riteganywa n'itegeko nshinga ry'uburinganire hagati y'abagabo n'abagore kuko abagore bari muri guverinoma ari bake cyane ugereranyije n'ibisabwa n'amategeko. Iki cyemezo cyashyize Perezida William Ruto mu ihurizo rikomeye kuko kugira ngo yongere umubare w'abagore muri guverinoma bishobora kumusaba gukura bamwe mu minisitiri b'abagabo, ibintu bishobora guteza umwuka muri politike no mu ihuriro rye riri ku butegetsi. Abasenguzi bavuze ko Perezida agomba gushaka uburyo bwo kubahiriza amategeko ariko nanone akirinda guteza amakimbirane hagati y'abafatanyabikorwa ba politike n'uturere dutandukanye twifuza guhagarirwa muri guverinoma. Iki kibazo cyongeye gukangura impaka muri Kenya ku bijyanye n'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo mu nzego zifata ibyemezo ndetse no kubahiriza itegeko nshinga mu kirwa ry'abayobozi. Ubwo kandi umugore witwa Harima Ngace uzi ku mbuga nkoranyambaga nka Princess Harima yateye muri yombi n'abashinzwe ubugenzacyaha muri Kinyaregwa kuba yarakoreshaga konti ya X ashyiraho amakuru areba n'ingendo z'indege za Perezida William Ruto. Polisi yavuze ko iyo konti yashyiragaho amakuru y'inzira indege ya Perezida yanyuzemo, ibihugu yasuyemo ndetse n'amakuru ajyanye n'indege yakoresheje. Ibintu abayobozi bavuga ko bishobora guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu. Harima Ngace yagije imbere y'urukiko rwa Milimani i Nairobi maze urukiko rwemera CID kumufunga by'agateganyo iminsi 3 kugira ngo Perezida rikomeze aregwa icyaha cya cyber harassment igiteganywa n'itegeko
rya Kenya rigenga ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga nk'uko inyandiko zashyikijwe urukiko zibigaragaza. Iperereza ryatangiye nyuma y'amakuru DCI yakiriye mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ko hari konti ya X iri gutangaza amakuru ku rugendo rwa perezida mu bihugu birimo Ububiligi, Norvege, Finland na Madagascar. DCI yavuze ko kugeza itaramenya impamvu nyayo batangazaga ayo makuru, ariko ikavuga ko ashobora guteza impungenge ku mutekano wa perezida n'abaturage. Mu gihe cyo kumuta muri yombi, polisi yafashe ibikoresho birimo telefone zigendanwa, mudasobwa igendanwa, tablet n'ibikoresho bibika amakuru kugira ngo bikorerwe isuzuma ry'ikoranabuhanga. Nanone abashinzwe iperereza bavuze ko konti yakomeje gutangaza ubutumwa na nyuma y'ifatwa rye, bikaba bituma bakeka ko ishobora kuba ikoreshwa n'abantu barenze umwe. N'abadepite muri Kenya bongeye gutangiza impaka ku kuba ibihano byo gukubita abanyeshuri byasubizwa mu mashuri, bavuga ko bishobora gufasha kugabanya imyitwarire mibi, imyigaragambyo y'abanyeshuri n'inkonyi z'umuriro zimaze iminsi zibasira amashuri. Impaka zatangijwe n'umudepite muri West Mugirango Stephen Mugaka wasabye komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe uburezi gusobanura ingamba ziri gufatwa mu gukumira inkonyi z'umuriro n'imidugararo by'abanyeshuri bimaze kwiyongera hirya no hino mu gihugu. Bamwe mu badepite barimo witwa Richard Yegon uhagarariye Bomet Est bavuze ko kuva akanyafu kavanwa mu mashuri 2001 imyitwarire mibi y'abanyeshuri yiyongereye, basanga kongera kubyemerera hamwe no kongera uruhare rw'ababyeyi mu kurera abana byafasha kugura imyitwarire myiza. Abandi badepite ntibashyigikiye ko akanyafu kagaruka, basibiye ko habanze gukorwa iperereza ryimbitse ku mpamvu zituma abanyeshuri bitwara nabi, harimo ibibazo byo mu mutwe, imibereho mu miryango n'ibindi bibazo bibatera gukora ibikorwa nk'ibyo. Umunyamategeko uhagarariye abagore ba Mombasa Zamuza Muhammad yavuze ko abanyeshuri bakomeza gutwika amashuri n'ubwo babona bagenzi babo bahanwa, bigaragaza ko ari ikibazo gikomeye kigomba gusuzumwa aho kwihutira gufata imyanzuro. Muri izo mpaka hanagarutswe ku nkongi y'umurebere muri Utumishi Girls Academy yahitanye abanyeshuri 16. Urukiko rwategetse ko abanyeshuri 8 bari gurare muri iryo nkongi bakomeza gufungwa by'agateganyo kugeza ubwo ruzafata icyemezo ku busabe bwabo bwo kurekurwa by'agateganyo. Muri Kenya ibintu byo gukubita abanyeshuri byaciwe burundu 2001 nyuma y'aho itegeko nshinga rya 2010 Children Act na Basic Education Act byakomeje kubuza ibintu byose bikomeretsa umubiri cyangwa se bibangamira ubuzima bwo mu mutwe bw'umunyeshuri muri icyo gihugu.